Untuk selanjutnya mengawali acara kita pada malam hari ini dengan khusyuk yang penuh keikhlasan, bersama-sama kita dengarkan qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh para Ustaz Haji Ubaidillah Salim Al-Qudsi Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tebukna pengala ta'ala ke hadir iru pengala ta'ala nautusu ina bitta to nasari pamasinanya salamakan ukolinoe untuk membawa hidayah, untuk melengi apati ruang maga batena pawangi apati ruang napabukungi si bawa agama kami nang mariase onro nari sisi na pungala ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Jadi memang pun Allah Ta'ala mutus Nabi Muhammad untuk meringi apati ruang. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Pun Allah Ta'ala mutus Nabi Muhammad untuk bawangi apati ruang. Wadinil haqq. Nasibawai agama kami cocok ia komelo ki madisi madeceng okkolinoe akamalakani agama yang kena bawa nabita to nasari pamasin ni assalamak itu nak nabita may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nigi nailora pungala ta'ala madecing yufaqihu fiddin iweringi apahangang ri agama. Sinino masalah malabing kadere napai bunga jaji nabita pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah irwatu ni jadian nabita magine setahun gajah irwatu ero angka tentara Abraham asna gajah natonangi akatana iru tentara bergajah, tentara Abraham yang mengendarai gajah. Akatana melo irutungi Ka'bah. Apa najepui maka da angka matu agama mompo okwe. Gangkana maminasa mirutungi Ka'bah. Persis waktu itu ijejeng nabita pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemakadamagi nangka Rabiul Awal nanya manang kaya sang bilang kalender Hijriah malah kadapur menadita mak bilang soro itawe mak bilang soro itawe itu mundur. Ia jagai Ka'bah waktu itu nenena nabita italla Abdul Muttalib. Napa ngajari niro tentara Abraham maka maingaki ia ko Ka'bah me lota solangi
berarti agama tasolangi. Iya ko agama tarutung, agama tasolangi pungala ta'ala tewa. Ini ko bembe kumitala iya mo pakampina. Tapi ko Ka'bah melo murutung pungala ta'ala muewa. Tetapi iro Abraham digaga pungala ta'ala na. Gimana pungala ta'ala muewa digaga pungala ta'ala na. Gimana terumi melo rutungi Ka'bah. Pada saat itu maka dia pungala ta'ala wa arsala alaihim toiron ababil lawutusui manu-manu ababil asanna agana pagaw iro manu-manu iro tarmihim bihijaratin min sijil narempai batu iro tentara Abraham batu pole neraka sijil. Akibatnya aselena waktu manu-manu narempai batu karikil pole neraka sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah pancaji ro tentara Abraham siba tentara bergajah mengendarai gaya sebok pada daupurenan rulla. Ia koyero batu kerikil pore neraka sijil na kanai laka na gaya tembus letuk babuana. Apalagi kau tahu naruntuk, kau tahu nak kena. Di pada waktu itu peperangan antara tentara Abraham yang mengendarai gajah dengan burung ababil. Menurut penelitian maka daerah batu kerikil nalai manu ababil pole neraka sijil itu adalah virus berbentuk kerikil. Pada batu kerikil virus wattunna corona virusnya dena pita liwat ladak na itau. Apalagi virus watwero pada batu karikile terena ia kolak na gajena karena sakbo latu babuana menjadi capu tentara Abraham waktu itu. Burung ababil malairo virus yoko neraka sijil dena marigaga pakatandingna magena koro nasaba utusan na pungala ta'ala ya. Abdul Muttalib jagai Ka'bah watwero pacingi Ka'bah watwero purana mamusu burung ababil si bawa tentara Abraham matemanang tentara Abraham lalau sinasari-sari iro virus iro batu-batu iro batu karikil iro na pacingi sisa dena Ka'bah dena kanai virus Abdul Muttalib magi nakwaro nasaba marappe ko pungala ta'ala agama na pungala ta'ala na urusu. Jadi ko agama na pungala ta'ala yurusu tu makawe baraka okuidi amula saya mabela to nereko agama na pungala ta'ala yurusu. Sini no masalah melebih kadri. Gakana purana na salingi Ka'bah nala ni apona nala ni nabi tato na saripa mas ni salamak na patamay Ka'bah na pangulo ko pungalatala na panilodo ang watun na janji nabi tato na saripa mas ni salamakang mpaka makakasitapana. Tanya bawa tapana makasing bahkan amo pangkau kena sifat-sifat na makasito. Jigangkan makada guruta Ja'far ilalanna kita barasanjina. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa la zati wa sifatin saniyah.
Iro nabita to nasari pamasinannya asalama katau kami na suku ancajingan na suku watakalena suku to sipa na watakale suku nabita magarata tapana magarata itu nabita na Nabi Yusuf. Biasa katita Nabi Yusuf. Jadi, tapi kau makadaki Nabi Yusuf atau geratak atau kok bawa ni onro geratak na yasangi Nabi Yusuf. Ya kau makira lasunai makun raya nalalo capu lasunai kira pak jelok na nakira dia nasa dingi onro geratak na Nabi Yusuf. Nama gerak tapi Nabi Yusuf, makna gerak tapi Nabi Tanah Nabi Yusuf. Yang nonton digaga foto na. Apa ya kita orang ni yang kagasi male baleho. Nagatungi wiriwatata na gili mana pangotoy sila pulapo batu. Onra suku kana watakalena Nabi ta onro gerak na Nabi ta suku na gerak na. Ya ko ang kataw majata pana na makdapi ko na bita macin rolatoy magarata cede dena paday di amope ko garata na tetapi nasaba dena suku garata na ya ko to makdapi pede magarata idi pede majata pa ya po na bita ko to makdapi macin rolatoy magarata cede tapi tania gertak nabi tamelo yakin rolai melo ipapadai tania agana pale sipak na nabi tamelo yakin rolai nah yenero natu mamaulu mamagi-magi angka sipak na nabi tawa dialah katana pungalatala mutus nabita untuk membawa hidayah bawaki apa tiruang gangkana si ponangi nabita yakka mancaji suro mancaji nabi mancaji suro 40 tahun umuru nana yakka mancaji suro dena gaga na pikiriki ilalang atin na sangadina kemaslahatan umatnya idi mana manina pikiriki beko carana na sinin na taulinoe amode penatama seleng sarikomang ang kamanang itama seleng gangkan nama tu bebas neraka masuk surga sehingga watun na melo mate nabita sampai melo mate napikiriki umatna kata terakhir dari nabi mulutnya nabi itu watun na melo mate ummati ummaku as-shalah sempajangi an-nisa makun reye makun reye yaitu makun reye magampala data masuruga nasa nabita apa memang ko pakitaku ya tungka masigi onroy denang kanamiga ronewi na makun reye inatoli makun reye mega tungka masigi onrelo toli makun reye mega tapi kalau kak pasae mega to makun rai oko toko mega to makun rai dan insyaallah oko suruga mega to makun rai magina mega makun rai oko suruga nasaba itu makun rai menyamalak dak tama suruga maka di nabita iya ko makun reye najagaini sampajan 5 wattunna napagaw ni puasa ramalanna
najagaini siri na siwa siri na lakaina, naturusi lakaina, taat kepada suami. Arwah babanna suruga make dangi mo bii. Bu, iya tola. Maka dari babakan iya tola arwah babanna suruga mo biki. Syaratnya apa? Jagai sempajata, pago ipuasa ramalata, jagai sirita si bawa sirina keluargata, turuki lakaita. Arwah babanna suruga mubiki. Na yakotama ni suruga makun raye, amode na tama suruga lakaina na salah itu. Itu hebat na makun raye. Yakotama ni suruga makun raye, na de na tama suruga lakaina. Oh na salah itu. Lama kajolo dah. Tapi idi orang ini amot tama ki suruga, tapi dia na tama suruga bainewe nagatangnya aja si wali, nagatangnya aja si wali. Je kedua bene, dua tuh lele wali. Magina koro arrijalu kawamuna alan nisa, yaitu arwanewe menjadi penanggung jawab pemimpin loko makun raye itanai matu maga na pimpinge. Ya po makun reko tama ni suruga laba bawa na salay lakaina. Ya po rone amut tama suruga na de na tama benena igatanya jena. Ya jero bahaya daro. Sini no masal malabih kada. Daji. Ni gawat dijagai makun raye apa arwane. Ia toko tame narakai makun raye apa to arwane nagatang aja ni. Niga ambokna. Yang kedua lakaina. Yang ketiga anak boronena. Yang keempat anak arwanena. Jika makun raya masalah kedoi, iya pak ya popupuran. Ambokna, lakaina, anak boronena, si bawa, anak aronena. Iya popupuran apa ya? Iya tomi wad di ngapai, wad dijagai makun raya nama kesini. Iya ke ustase, aja terenung nih. Ya purma pidato matuk mak de ini. Okobolana ni gapal okobolana ambokna lakaina anak boronena anak oronena. Iya wa di mampi he. Ustase purma ceramah laba ni. Jadi iya oronewe apa he? Iya na aronewe melo ipak guru agama. Berangka modalana bimbingi agama iya makun raya. Iko melo ki pakasingi makun raye iya pa orane tau rusu paki agama ya pai ambokna paki agama bilo masigi lakaina bilo masigi anak boranena anak oranena uragaken amagama bara uat dingi najagai makun raye. Sini no masal melebih kali. Jadi Nabi tak membawa hidayah. Jadi ruwatuna iyaka Nabi tak mancaji Nabi. 10 ni tahun iyaka na mancaji Nabi 10 ni tahun. Nareke-reke ngitau tamay na kanay hidayah de panagana si ratu tahun. Ya. 10 ni tahun mak dakwah menyebarkan hidayah na depa na ganna si ratu tahun akan na hidayah amuyro si ratu iya tomi pada wawanna Nabi Nuh maka de wawanna Nabi Nuh mana rokat taba'aka illalladzina hum
araziluna badir ra'yi Nuh samanna je wita imi tau nakanna hidayah imi tau macin roleri di Nuh iya mana mi cundek kewe digaga jamanna digaga gaganna digaga orang paranna makoro adana wawana Nabi Nuh napudangi Nabi na iya mana mi ta macin rola ini cundek kewe Nabi tamakotoro 10 di tahun kota Mekah menyebarkan hidayah dia negana 100 tahun iya mana tuh cundek kewe pada Bilal bin Rabah hamba sahaya diperjualbelikan Ammar anak biu-biu mati ambok matindo jika kanan nakapesa alena Nabi tawatir iya gaje Roma mapejang atau pak kampungnya gama tojo jadi nakapesa alena pak lebih 10 tahun nah daripada gak 100 tahun iya betul cundek kewe iya gama pejang ataukah pak kampungnya matojo iya roh narisaukan kita dijawab oleh Allah iya sabak na depa na turung hidayah watun no kota na Makkah watwiro na sabairo na bita watwiro depa na pol batena mak dakwah magi na de na pol ang kamu panarannuang ni ganarannuang Abu Talib amurena iro amurena tongang ide panatama selang tapi napudangin nurena dakwa mo kunure iya kuang kata macai iya newa yang kedua bainena Siti Khadijah so gila da iya sangi Siti Khadijah iya ko ipat depungangi agaganna ipat depungangi agagekus tanah Mekah ipasibandingi agaganna Siti Khadijah megawupi gaganna Siti Khadijah bainena nabita tapi capui rogagairo na balancai untuk agama untuk penyebaran hidayah gangkana na lega pungala ta'ala ya tahu dua mati Abu Talib mati toy Siti Khadijah magi na lega pungala ta'ala neloy mapalabangnya kumanang ini maka de iye ko agama tahu rusu aja na tahu lengiton risandre aja na tahu letaran nuang tapi aga ya ko agama dasarna di amwalikum wa anfusikum ya ko agama melo yurusu warang parata si bawa aleta aja na warang parata ni bawang deta sulungan aleta tamagai suruga warang parata ini de aja to na ini ni bawa tapi warang parana tetap pakai de jadi iya ko agama melu yurusu aja gaga tak denung yampai na lega na ditai gangkana mapatujun na bita apa wattuna mati Abu Talib mati Siti Khadijah taliwat-liwat ni batena tawet pandasarase na bita de nagagara pa yun ruita na Makkah dakwah menguju loko Taif sange Taif di dataran tinggi sebelah selatan kota Makkah asera 33 kilo tupu menre letu yokro nalalangi nabi taye nalalangi tanah Makkah loko Taif 93 km tupu malalam teru nalalangi nabi ter letu yokro napodangi amurena melo kak mak dakwah mure ko kamput tay aga melo mak dakwah nak kada nalanti kak pungala tala mancaji suruh mancaji nabi maka de amurena salah lanti pungala tala kui ko nalanti aga mu caurangnya aga mu caurangnya
iya mega duiku matandre jabatakku iko anak biu-biu degaga gamu masa iko nalanti salah lanti pengalatala ko iko nalanti salai deu palaba ko makda ko kampung leko murena nomor 2 si dibicara na 2 leko nomor 3 liwa pa maka dero amurena nomor 3 bani takif na podangi pabude kallolo aja mula pesangi mak beni Muhammad oko kampungi wenni rimpai mak de iro kallolo isuro mi rimpai na ditta isuro mi suri mak de we na rimpa ki batu na sirimpa ki batu na ditta sampai ke batu kan utuh na ditta mak darah iya mana napaja rimpa ki batu masu menyoko perbatasan ke Taif okon lepak bura-burai ajena nati mangi darano tuna apa magai neng kalinge tanai mak bicara maka ada komiti darana Muhammad okolakaku lau bali cuangnya Taif neng kalinge nabi tamak bicara tanai gang kana nataha darana dena la pesang miti darana kota nataha darana napa nasusui nasusun oko wajayuna macam mana wajayuna nabita oko rumah dari ki angkamu pagalalang wadinakan na hidayah to pakwingi nabinna ya kon kamu palala wad diwola amu maragi paye lawula to jadi na putus asa na bita tetapi aga pale ya kon kamu pa lalang jalan-jalan hidayah wad diwola na wad dinakan na hidayah tau dinoy amu yang malak da panay lawula to malaikat Jibril tersinggung engkai pole malaikat Jibril Muhammad dega mumelo suroka maka iro bulu elautan na Taif lo patapay to pure rempa ki ko batu na panja pada soko pipi dega melo suroka nakada de aja iem pai makwaro na sabae deni seng makada decel lo bawangi iya mina pakwa karo na sabak mangi deni say makada apatirol lo bawangi jibali mana millo doang ribu ngala taala sirkom manginakan na hidayah to Taif nakan na hidayah to iya kotani alena anak napa iya kotani anak na apo napa makor pacinta atin na nabi tato nasaripa masih nanya salamakan tidak ada rasa dendam mau ya silimpa ki batu mak daru tuna tidak ada rasa dendam ini pembawa hidayah ya alhamdulillah macam neka mak dawa itu penangkan rempak kak biasa mau rempak tapi sanggara nabi tah rempak batu begitu perjuangkan soalnya dia membawa hidayah sini no masalah melebihi kadre gang kanan rewa nabita oko tanah Mekah man nawa si pali betungan na upam mula ke gani dakwah we apa okwe deni gaga mureku deni gaga baneku loka Taif amureku telu mapadorane matandre mana pangkana na suruh mak de nah pada waktu dia tawakal kepada Allah rewa loku iya kota ni di mewai kapuang man rasaka maka disitulah diangkat Nabi menre ipatarimai yang sempajang iro sempajangnya pakak kasa iwat ding napake atai si sumpu pun angkana napake nabita untuk menyebarkan hidayah itu sholat yolo na iro de pagaga de pagaga pusa mo pinamita pekkoy batewe pasi sumpung atay na puang Allah Ta'ala tapi pulay na tarime sampajangnya iya na sampajangnya napake
untuk wadi pasi sumpungi atai si bawa pung Allah Ta'ala. Jadi deme toto dulu si sumpung pung Allah Ta'ala tau de na sempajang. Apa ini pakak kasahe wadi pake nasi sumpung atai nasi pung Allah Ta'ala itu sempajangnya. Nah, maka karena itu kan kita as-shalah sempajangi jaga ini sempajangi alirinai agama nigi patatong sempajana na patatong agamana nigi dena sempajang faqad hadamat din majapui atau rutungi agama nah tanya agama lagi rutungi agama tak ni kapale selengi de na sempajang itulah meruntuhkan agama na senabita maka tugas tadi ia me palabang sempajang ni iwattunna nabita pura tarima sempajang ni gangkana nasalaita na Makkah na lokko Madinah aga tujuan nalokko Madinah untuk mendirikan sholat berjamaah. Apa okko Makkah natiasya Abu Jahil yonroi mas sempajang masjid haram. Natianya Abu Jahil yonroi mas sempajang masjid haram. Jadi biasanya itu pala ya temu tamu masjid mas sempajang. Abu Jahil biasa. Gangkan maka kita aja na jolo gagap balik iya pertama jolo mas sempajang mas sempajang ni nabita okko masih haram angke Abu Jahil gasina pagaw Muhammad cua okroy nasa ni cua matangangi suju nabita maka dia Abu Jahil kalau lo anak ko si bawah angkaro perlu onta ulei potongi Muhammad ko matangangi cua matangangi suju nabita ipotongi perlu onta onrotana na yero perlu onta ero denul lemak toko ginabita nade cengka nabita talak sainap ia narum mala piso tama masigi naitai nabitay potongi perlu onta ia narum mala piso napa na tokdo napa na cori talok do isa na perlu onta sesa maring-ring nginasa di nabita nakaulunna na tuju manisabbo na rupanna na diyo manang isa perlu onta rupanna nabita na diyo isa perlu onta teri Zainab maka dari nabita Zainab aja muteri berkat perjuangan kita ku masih pun Allah Ta'ala muitai matuk selenge tamok ko atinna tawe muitai matuk barakae muitai matuk hidayah tamok ko atinna tawe jadi memang agama ipalambangan si bawah an rasa-rasang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hanya orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh matongetong ngoko agamaku maka dia punya lanahdiyannahum subulana ia natu matu lawaling hidayah mulai leleku. Jadi anda sarasa pengurusu agama buat dinaleki apa hang pengalatala agama terbukti tongan angka yasan hindun natanron saga ditamai ontai okko gorok jarunge lau tamai ya selang unru da cacana selangi saga ditamai ontai okko gorok jarunge lo tama ya selang natan ron sisana tama nabita pole Madinah lokko Makkah pemang merdeka di selangi watiro
Yero hindu pure matan roma kada sanga ditamai ontek ko jarungi lo tama selang nasalai jasira Arab. Apa nak kada komunro ka aku misa gak tama tuhan jadi nasalai. Melo maliwat tasi dena lai lopi. Apa komendre lopi yero hindu kandas lopi de lolo. Ipanupi na pelolo laba sih. Mendre si lopi berikutnya kandas sih. Degaga lopi mulai malai. Nrewa pi matana Mekah, letut tanah Mekah akan na suasana. Tama selang mengelek-ngelek si tawe. Indon, de panatamun te ko gorok jarung. Mak betul tu boleh si kamput tamarum mak bunga-bunga kita masih tak balik ni masih tak gili ni masih. Maka dai Hindun tanya aja iya tama selang selengit tamaika selengit tamaika apa waktunya kan ada jadi perlu buat suasana. Nah salai tanah Makkah nalo Madinah sampai di Madinah aga nak buah nabita adalah masjid tania kantor tania sekolah tania bola langsung masjid. Maka pak rencana Nabi memang mendirikan sholat berjamaah. Jadi masjid Nabawi nonroini Nabi mas sempajak berjamaah pertama. Jadi pertama-tama di ipatatto sempajak berjamaah itu pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah Oko Madinah. Purana yero dena nang kanalai sempajak berjamaah na nabita letu matina amo matanga mamusu mak berjamaah tu gangkana biasa na pak guruang angka yasa sholatul khaufi sholat dalam keadaan ketakutan. Biasa ko pondok biasa ipak guruang sholat khauf bikin 2 baris 2 saf. Ya koroko barisi pertama iye angka senjata angka gamma bali pole tidak pimatu sab pertama na peroko sab kedua iye si angka senjata sadi angka bang bali pole suju matu yoloe iye si monroe tidak angka senjata si sele maka kue dena ni pak guru itu pak ditoga perang angka pematu musuh napa ki pak guru sih. Magi na sampajang na patok-patokan na ditaye iya sampajang itonangan serikom mangimalemak ki li supe makampota kendo je kampota situng-tungan na kampota tu ini adalah suruga suruga neneta Adam oko suruga ya buah mak bija jadi nenek jadi di ambok ta jadi nih maka ini merasa nih taulino apa makanya pak kita mata nenek ta jajo kolino ambok ta jajo kolino ini jajo kolino ya seni ale taulino padahal hakikinya tuh tahu itu penduduk surga nenek ta Adam oko suruga ya buah engkau ogi lo Malaysia sompo meta mak benyo koro jadi yang anak nasi jadi yang anak apona sih jadi yang anak apotuna jadi yang anak apa agak sih kacing-kacingna tanai geri apa kacing-kacingna tahu agak kok saya orang Malaysia nenekku lahir di Malaysia bapakku lahir di Malaysia saya lahir di Malaysia saya memiliki penduduk Malaysia ya kok tamaka Indonesia pakai paspor merasa penduduk Malaysia padahal aslinya ogi aslinya ogi Okoki Makassar si runtuki Cinana tokewe toke orang apa
orang Pindrang. Kenapa merasa orang Pindrang? Nenekku lahir di Pindrang, bapakku lahir di Pindrang, saya lahir di Pindrang, saya orang Pindrang asli. Padahal amui bisa itu salo tetap ke Cina, toke. Pokok kampungku ke Cina. Nah, jadi merasa ini rupa tahu penduduk surga. Nrewa ki matu ku surga. Oko ni romon rumah taru-taru. Makanya lino tania on romarakda. Oko pimatu suruga on romarakda ta. Yang tu nami kata roki okote dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ir papakainya irwe lino tania on rata tania kampota sementara oko kimatu suruga mataru-taru degaga pagangkan. Oko suruga on rata nasuro ki puang ngalatalo kolinoe mak buah bokong berangka ipakin rewa. Maka dia pungalatala watazawwadu aki buaki bokong fa inna khairaz zadi taqwa. Bokok kami nama kesinge ipakin rewa suruga adalah takwa. Ya komeki rewa kampoto ko suruga salama, ia tak buat aku lihat takwa. Agak setakwa. Ia ko inrang dicarogi sangat takwa, maka daki mi tahu. Tapi ko to mi tahu ko ulae, de to mak depe. Tapi ko pungalatala yon mi tahu justru marapeki. Gangkana makada penglut ta Umar ya sange takwa pade laona koto mola lalam maja inannungi makasinge ijagai romajai aja ni yola makotonya sange takwa ijagai aga na surap ngalatala laku-lakui aga na tiang aja tapugaui. Inilah takwa menyamang ipau. Tapi fadilahnya maka dia pungalatala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ipak berisi imatu tama suruga tau mitau iri pungalatala deni paressa. Deni paressa. Ia ko itaja mopi paressa taina tama suruga metta. Ia kokko yaumul hisab si sebu patau antri paresta tak cili-cili si di balolos tama suruga. Jemurin kita lu ki meta to talu sebu patau. Apalagi kalau kita lu ratu ki. Nasi aga juta tahu. Apa mula nabi ada latu ini. Makanya ia jalan pintas masuk surga miliki takwa. Fa inna khairaz zadi takwa. Bokok kami nama kesipaken rewa kampota adalah takwa. Sini no masalah melebihi kadere. Makanya Nabi membawa hidayah, memberikan contoh teladan, uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Nabi memberikan contoh teladan itu uswatun hasanah. Iria sange hasanah. Gau decing ia makia palangnya. Ia koma decek bamin ada nakia palang tania hasanah tapi khair. Decing degaga palana. Ia ko hasanah decing makia palang. Nasinina yang menenang kena contohkan Nabi atau nasripa masih nene salamaka kupago itu adalah hasanah. Jadi untuk tama suruga aja to mabela ini cara tabawa tama wesewe kota cinrolai batena nabita berarti itu hasanah. Cara tama wesewe ia kota cinrolai batena nabita itu adalah hasanah. Najami nabita manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Nigi popole hasana maka iwala 10 decing.
Gikumiki tama WCW pertama kita buat milodom gikumiki tama WCW. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal habais. Apa lamanan? Tak biasa dia lupa baca kutut taman. Satu hasanah dibalas 10 menjadi 10 deci. Tama ki WCW aji abiowe yakak tama. Satu hasanah kali 10 20 ni deci. Ilalang ni WCW ibesa ijolo aduh napa ibesa ijolo ajewe napa mak dongkong si di hasanah mak dongko ki si di hasanah apa nih aja tuh mak bicara mas semi mi kong kemewa pau si di hasanah 5 nih masuki dengan kaki kanan anang milodoki kusaliwani gufrana walhamdulillah pitu hasanah kali 10 70 ekesya kita mau weses sosiwan ke 10 berarti ke pitu ratu de cetak buah sia so nape tama wese bawa mamadai nama tu asrimun di angka catatan amalata coba baca tama wesewe pitu ratu sia so siaget tanah 60 na tahu kali ni eganna hasana pada na pagau nabi tatama wesewe mamadai ni pagau na tu tama surga manrewe batena nabi tamandre maliwasa pinamandre depa nama sona paja itu deceto yero aga hikmana itulah saya asalna polokoi andrewe upan-upanna nama somopi tomandre maka iro andre yolo ero monro malegga mawari manca jila sama tu ya ko golla monro nakan nate penyakit golla ya ko lambace monro penyakit lambace aja gi monro itu manca jila satu maka nabi tadu nasri pamasin nasram iya pana mandre kembali wasan ni capu ya robat dingin manca jila sa napa pertama isi depa nama so paja nih jadi amang je capu mana ngiro nandre tubue andrewe dena mon romanca jilasa untuk mengantisipasi ini maka makanya bita sumu tasihu apuasa ki bermadi sini apuasa ki bermadi sini lagi-lagi Nabi membawa hidayah meloki madising pamegai puasa sunnah insyaallah naweringi adisi ngepung jadi no masalah melebihi kadere nah apalagi makun reye nyama igana pakka kasana tama surga maka debi tanah podangi Fatimah ikut tumatu na pengulun na makun reko surga tapi iolo ibunda Atika tamana iko penasaran nih Fatimah iya pengulun nama kunrei mana kene dangat tamu bunda Atika dena jelaskan ina bintan mak de nalai anak na Fatimah yaitu Husain na epa ina peloko bola na bunda Atika ni karo iya Fatimah binti Rasulullah ni kata si bawang anakku Husain arwane maka de bunda Atika de upatama arwane okko boleh salama de gage lakeku mak dibolah maka de Fatimah anak-anakmu paji amu anak-anak yang penting arwane begitulah bunda Atika menjaga kehormatan suaminya amu anak-anak korwane itu namanya lupa tamai bola anak apalagi ketubat tua ini satu terpaksa Fatimah napalisui anak-anak napalope mau bola anak
Niga iya Fatimah binti Rasulullah. Ni kata si bawang, caleleku mani. Tama ni. De panatuda Fatimah. Maka de Bunda Atikah na tuda ki cinampa melo ka tama kamara mamode. De namit tanang kalakai ku pole puru. Melo ka kenapa kak naita matu paja ni puru. Begitu Bunda Atikah menghormati suaminya. Tamu agung anaknya Nabi Fatimah binti Rasulullah angka kobolana na suruh tuda celelena dena, padahal menghormati tamu perlu. Tapi napa tudak magai na pun royase menjaga kehormatan suaminya. Tudak kena cinampa meka tama mamode. Tama Bunda Atikah lal kamara mamode. Fatimah calelena mitai we angka sapra terhampar sedena babang angka to baskon kawena angka to wairinu kato handu angka to cambo iya ko iya wairinu jelas na pinung matu wecak ke lakaina iya handu tentu na susui pusat na lakaina ro kapang tapi ia cambuk karena gurang ni kita cambuk lakai naro ia saprai ia basong dena meta angkai Bunda Atikah masuk oleh kamar liwat belonan na cocok melo buting ia coba nangi ni maka butike metalawi Bunda na liwat belota. Maka de Bunda Atikah waso poda kona maka dena metan angkalakai ku lisu melo kak kona pakak natiro mabello sauni takona nah kadang paling gunana ye sapra baskong kawena wairinung handuk si bacambo maka de Bunda Atikah ya kuang kanimatu lakai ku lau dupai madeci ni lau patudang uko saprewe napa lau wala ajena lau rame uko baskonge lau saula kita coba gede saula ajena lakai ku yawa baskonge pak pole puru lau luluki handu pusatna lau pinung we ceke ya kupura ni matu lo pinu ecake lo jalokan ni ya ko kuramupi bate ku ladeni ki daeng angka cambuk lebih baik di cambuk daripada pungan tala cambuk ka matu serimun jawaban lebih Mario le Bunda Atikah tama suruga magai gara-gara menghargai, menghormati, menjaga kehormatan suaminya. Weh, gampang pale di bakun reta masuruga syukurlah ada ki angkai mu palakai ta. Ide gagal lakai ta lakai ki. Napa ta salau salah aje nak ko baskong ni. Napa tale cambuk daripada pengalatala cambuk ki. Insyaallah jalan menuju surga. Ini Nabi pembawa hidayah, membagi-bagi lengi pengalatala keberkahan maulid taye sehingga angka ki napa turunga baraka insyaallah nrewa ki matu kampota si bawa ki nabita to nasri pamasinan ya selamakan amin ya rabbal alamin. Sekedemikianlah subhanallah bihamdi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا
عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشطه ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ربنا أوزلنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الهدى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر لإخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وخاصة إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم وحي صفوفهم واجمع كلمتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والاستقامة على جميع الأعمال الصالحات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة.
التامة، وخاصة إخواننا المسلمين في المدينة هذه سنكا واجب يا رب العالمين، وخصوصا في القرية هذه لفسنكو يا رب العالمين. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا المسجد جامع الاتحاد لبسنكو يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا وجمع المرحوم والبركة، وتفرقنا من بعده وتفرق المعصوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.